U univerzumu harmonija postoji kroz dualnost. Dve energije koje se nadopunjuju, stvarajući savršeni balans. Alfa dama i alfa muškarac su oličenje ove dualnosti, predstavljajući dva aspekta jedne univerzalne sile. Ona je ljubav, pokretačka energija i motivacija. On je snaga, stabilnost i mudrost. Njihova povezanost nije samo partnerstvo. To je uzajamna podrška koja inspiriše svet. Alfa dama je srce ove dualnosti. Ljubav je njen pokretač, njena snaga i njen dar univerzumu. Njeno prisustvo inspiriše, njena reč motiviše, a njena tišina stvara prostor za rast. Ne traži dominaciju niti pažnju, jer njena autentičnost prirodno privlači. Dama donosi energiju koja pokreće. Njeno saosećanje gradi mostove, njena ljubav podiže ljude, a njena intuicija osvetljava put. Ona razume da izazovi nisu prepreke, već prilike za oslobađanje sopstvene svetlosti. U svojoj ulozi oličenja božanske majke, ona vodi kroz nežnost, inspirišući druge da se povežu sa sobom i univerzumom. Alfa muškarac je stup dualnosti, oličenje snage i unutrašnjeg mira. Njegova snaga nije u sili, već u stabilnosti i balansu. Ne dominira, već vodi primjerom. Njegova reč nosi jasnoću, a prisutnost uliva sigurnost. Muškarac pruža temelje na kojima dama može da sija. Njegova ljubav je slobodna, puna poštovanja i osnažujuća. Njegova misija nije da vlada, već da štiti, voli i podržava. Kroz balans emocija i razuma, on stvara harmoniju u porodici, zajednici i univerzumu. Zajedno, alfa dama i alfa muškarac predstavljaju savršen balans univerzalne harmonije. Ona donosi energiju, on je usmerava. Ona inspiriše, on pruža stabilnost. Njihov savez nije borba ega, već sinergija ljubavi i balansa. Kada ona podstiče ideju, on je pretvara u delo. Kada on gradi temelje, ona daje život onome što nastaje. Oni ne samo da dele svetlost, oni su svetlost, uzor za sve koji traže balans. Alfa dama nas uči ljubavi, dok nas alfa muškarac vodi ka stabilnosti. Njihova misija je stvaranje sveta ljubavi i harmonije.